Ajalo si bobo muna ina si dito dinagkalingan luju-luju na apa pangomong ganda naman ni hamuna di raja ni hula-hula na pinapasahat ko na mga liya raja nami asa tutanda hamuna noksaha di alaman nami hula kami tipitu hamuna ati adong nanayin si atang muna lupena doon nanay si Papa Pagkamaratiyon sa luhut na aka no pinasahan mo na no nilasiro mo na madamutok kami asa mga rani marajay roba kami marsok batuan punto nama tadi Kabupaten Sarang Badagyo tutup pasapul sa desiban tujuh nahusok bahwa kami ketadingan dua ka rajai dihamuna sa luhutna basma rohani rajai so di mana boy tarpasahatan si titi si hopa golang-golang pangarahuna odin susadia na hopasahat kami amang rajai nagsori pada amakta di batama namang bodi pasu-pasuna kami makite una belan ning ramano ter hamini pengguna lamano di mana marite hon sapur marmene bay mawang gondang nomor Oh, puta, na sangat bakar bari
Duduk, pasangan ya pasangan. Duduk, atur-atur. Kapila merajukan muda asa las marwa muda uli marang doa di dobi pakai kamu may diulang las niroha biak ka arina partudion sana bubuk mahadarono sa mahadarono sa mandok dua sa diyo na ay mo terkacang na isumo sangja mamarito na kaula ta sa regon tinawon libi amo sidoro pino parhamo na hu ma si gancang mo iman itu manahata asa ban ma di hanya ba gutang video las padu ma tuata Gabi. Sisi permata ikaw rata sabi no atuna no hosira sama tinggal di hamulana sama jalan di hari horas berasure nalaho parsaudi horonta hatali na to na madoro raja nami sididi mana siapa orang di rumah molo petung raja nami Somono turun-turun semangaran no pasatami tu amuna. Asimaro na matali bata. Gurang mapasama-sona. Saat solu tinogu maktok kubortea. Pasatami raja nami asliruhanan itu amuna. Leleng mahita mangulu di pasu-pasu Tuhan mahita saluhon. Sinoboti raja nami. Tadala kita. Iya. Dahil masalah horas dua bulan kerajaan berunami. Nungatak kasupak lelokam dia kaholokunan nomor rodo pun kerajaan udah Iba tutuli na marito na ang doa ito. Isang rodo kami na lapasatong deki sumutulong sa deki na nagkuling na kaso di atas ng kapaso. Ino marito dia kahulota sa laro di naman dalo na kapito ako. Sa pangkasuro ni Tuwata, pinasipaso marito ka na kusura. Sa kamadutuli ari na doon na nagkaroon. Sa tuwan na margulyon, marito dia ka nito. Asa madurang mahawutulong-tulong at jauh mahawutulong ka naman pasolyon. Asa makita mamasok ang mata ni bata naman tuwa. Asa hindi ba ang ulilang kami. Sila pinahang galaw ka ng laman at di hari na pagkabot sa masatong. Kung sa oras pinagoy, trabaho
Sangat semangat juga dan boleh mana Tuhan itu. Doa masih membantu si Tuhan Tuhan. Kasih sudah dikau kita bersama. Waras pahamu dah saling dari akan macam. Bukan pahamu itu udah dapat satu. Saya juga sama berapa mudah. Ya dia mana jangan nih. Terlanjut. Bila saat mati tulang. Iya tulang. Untuk kamu biar tulang. Kalau kamu pak. Doy Pak, jalan lagi. Tujuh mana kok terus atau tidak? Tujuh mana kok? Waduh tuh. Iya. Jadi Guntung masukkan saya tuanya lo tara. Di boleh pasal tamu lo jangan bertak ulah mulai banggi hum ada perlombaan nah satu ada. Foto anu rata atau ulah. Ah itu tuh. Udah boleh bendong kesehatan nih. Apa tuh son? Bangat don. Bere menge bere. Iya. Apa tuh son? Iya dok. Toh mak. Rojo apa tuh son? Urut kamu ame. Iya dok. Kami heran mereka Guntung. Itu baik kamu tuh pergi foto. Rojo apa bagus son? Ada masuk narkotika sih, Bapak Ha. Jalan. Jadi pasangan macam Masuk narkotika baik kamu soalnya bertiga. Betul masuk. Tuh bapak udah. Masuk narkotika. Balur aja. Oh, masuk narkotika. Oh ya. Bapak udah balur aja. Bakalan buat di sana masuk narkotika. Bulur aja. Bapak udah bulur aja.